الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pumangnintan no si Allah subhanahu wa ta'ala lalayon mapipia mga ginwatano. Gingga iya kaaluyakan na wasiyata ka na isa ginawa ko agus ko kalangman abang sakan. Ad na mga ulaula adat galbakagukat pero o sakitan maya ang mga maranawa kailangan na kinangka. Padu naging ko tuwa lalayon ko nagtano si ko mga lokstan waging ko tuwa tigiran na ulaw lalalat runta matay mawiyag bita daw nga nganta runta matarididig. Ging kaya na upama kapagileta na si ikaw kalangwa na misugi-sugi da mga tiyuba na lagi duaya din may a-apply. Mana na apiad no piya makatintim tano Allah subhanahu wa ta'ala sa miya kada-kada misugi-sugi mga ragor. Na susabad ko sa bagi na nagyang ko tuba asud na riso betadian na ron matarididig. Bieletan ataman si iko evacuation center si Seligan na sudiron di indegang sa Marata. Lagi dia naging utwa siya bunay tataros yan din na din yan ro di kindegangan si isa balue. Kaya mo to naso Allah subhanahu wa ta'ala na inaloy niya si isa suratul mu'minun aya ika 75 atigina walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurri lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Bersama naging kutwa aya na mata-mata na Allah subhanahu wa ta'ala ka upama ka ikalimu amisiran napakadaan na miyaging kutwa misusuga tekiran amurala na mangurap kesiran itarusiran naging kutwa di randi kambaradusa. Kay mo to na giyay kasusu sa ubtad tano tamanimanto na giyang kutuba apat pangantanod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pimberang tepang nadita no makapambalingan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka aya din na itataruso sa buid ko sa bugi na giyang kutuba ayamaan niyan na adatian aron matarididig. Pumangnintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakambarakat niyan rakitano so kanagatano mapiya ilang mantano niyan sa aming gululatano siya tano buya tamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.